Hello ma'am, ngasi ay kaygumba akhoi phone do mangkhrakanda mina sizinarga akhoi aingoda problem lakda ma'am do kamaina kankadagi kamaina block tokadagi matagda video am semjake ko mada akhoi CEIR sina biro ko CEIR sina biro ko chrome da changaga ada secret CEIR number kana sita CEIR sa chang biro ko sang kanda sina mama sa sang kana block student or lost mobile sang biro ko si akhoi tawon thamda akhoi police FIR to gumni changi ko FIR to thunga tawdam neba sida akhoi ido si ahaba phone number ahaba ibiro dual sim wena ni ani shuba gi dum biro IMEI the phone number dual sim de phone IMEI number ani yawni ko si IMEI number si am lai ko akhoi na phone le ko su men bani do phone le ko si to su ibni ko box su yawni do later ta di kana Google Find My device gi dum haina TBI ko adana video am semjara do jam lai bani do ahaba da मैम खै लेट्रेन खलगदी कनो IMEI नंबर से फजन थंबियो को फोन इसादा लई तारदि फजन थंबियो बॉक्स कैका अदगी लेट्रेन खलद दम थिबि यादन वो वीडियो अन समजरागे को IMEI नंबर थिबगी असिता सेलेक्ट ब्रांड सेलेक्ट ब्रांड जे एप्पल ओरो आइफोन कनो अदगी Samsung na Samsung ka kana ining bodo iro ko nangi brand mang ge phone de iro the model iro asa upload invoice si ka no nang phone lai gi si don lai de fare later na fare sa plus yaw de ko ka star am yoy je si yaw de me si je star je yaw de me nda je ba ko aduga upload later de photo ka upload to solo anana phone do khai fa de khone phone lai pi si chang kai ka je photo ka pa matung da Google Drive ta hapchala thambiyo ko ado di lai lai na hang kano mu thing mo tamle lai thi ya ba ko aduga sida nang mangi bu jaga do men biro place melo aduga nang mangi bu numi tu melo state lo union territory union territory lega na union territory melo testing melo police station nang na FIR to police station to melo aduga mai FIR to number me rakone do men biro aduga FIR to gi che do photo ka piro to upload to biro sida owner name Mangkhiba mi du gi wana maming du ibiro phone mapu du gi owner gi address adika identity card to sida Aadhaar lebe oibe pan card be voter ID be driving license line si mamji makta gi ma khambiro aduga magi aduga mangi kana do identity card to photo ka upload to salo sida upload to ga ni photo ka sala thambiro sida choose phaje dang upload to ga ni gole gallery de gi aduga identity number se nangi hujika nangi hujika identity number do gi nangi hujiki I card do gi number do mi imbiro Aadhaar ga na Aadhaar de nangi pan card do gi number do mi imbiro do email address mi ro do ke sa shop to biro ko si ibiro ado se nangi nang huji mobile number hadi nang do OTP la pa nang kut lebe mobile do gi number do ibiro do ga get OTP to OTP number ado ga sida click to biro do submit to for 24 to 48 hour gi matunga nangi confirmation do la ne do block tum to ga ne ba si to bu kan na ba haide ai na phone do phang roi khalaga di mina ai file me am personal data me kai kan do sijina hadi unlock to tam lai dana phone tai khra de do main to sijina ga do kan do ne ba me am si video se no ta share to bu ado unblock to sha bu ni ko si jam dang pha kai go si unblock to ga kan da akoina ka block to re do phone do mina phangjale en khala je ko unblock su to we ai ko ada do me am si kem kini ngai te do na kai go mang ge da phangoi khala ga de block to bu unblock to bu su thank you